Na akong Diyos, ing ginumis mo, munyeyang metong atanda para kaya kayo. Milam na niya ing metong akayanakan ababay, at mga nakyang metong alalaki, ating maging lagyo na, Emmanuel. Metong alagyong mga baldugan, ing Diyos, kayabe tayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Paluban niya ing Ginoo, ya ing ari ning ligaya. Paluban niya ing Ginoo, ya ing ari ning ligaya. Ing sabla bandina ning Ginoo, pati na ing sabla at yuking yato. Bandine ing meto sikluban, at ding sablang keti manoknangan. Ya ing kaniti menatagan king libutad ning danuman. Peka tigit ne talakad, libutad ning dayat malat. Paluban niya ing Ginoo, ya ing ari ning ligaya. Nino ing mikakatuliran mukyat king bundok na ning Ginoo. Nino ing makimatulid lungob, kilob ning banal ng templo. Ya itang makimalinis sa gamat, itang makipusong dalise, itang magnasa king dewakan, at magsalitang kalaraman, laban king kenuman. Paluban niya ing Ginoo, ya ing ari ning ligaya. King Ginoo tanggap yang kasaplalan at kapatawaran king Diyos, akeyang kaligtasan. Makanya ning ugali daring taong magdulap king Ginoo, ding malapit king Diyos ng Jacob. Paluban niya ing Ginoo, ya ing ari ning ligaya. Pamasang iba't kinsulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Iba't kay tinsulat kang Pablo, ing talasoy ng Kristo Jesus, at may ayos siyang maging apostol at may pili ban manaral king mayap abalita. Ing mayap abalita, yaman malambat ning pengako ning Diyos, king kapamalatan daring propeta. Antimo, ing masasabi king banal akasulatan. Iting mayap abalita tungkol yaking anak na, Yesu Kristo, aginuta mo. Agpangking kayang pangatao, may bayit siya king lahi ng David, agpangking espiritu, ning kayang katutubong kabanalan. Pinakilala yang mitmong kayapayan bilang anak ning Diyos. Inya, sinubliyang mebye, iba't karing mete. King kapamalatana, pigkalob na kanako ning Diyos, ing perebleyong maging apostol, ban king lagyo ng Kristo, idalalaring sablang bansa, king pamaniwala at pamaminto, kayo. Karing mesabing bansa, kaya beyo kayo naman, ikayo nga Roma at inaos ning Diyos, ban miyagom kayo, kang Yesu Kristo. Kaya kayo nga sablang at Roma, kaya kayong pamahalaan ng Diyos at inaos ning maging sarili ng balen. Ipagkalob na kaya kayo ning Diyos ay igpata mo at Ginong Yesu Kristo, ing grasya at kapayapan. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ngini po parangalantaya po ing mayap abalita. Magliya ing metong nga dalaga at ibayit niya ing metong anak alalaki at iti mayaw siyang Emmanuel, nga nawari.
in Diyos kayabe tayo. Kaluguran kong kapatad, ingginu manatiliya ke kayo. At keka antimorin, Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginu, Makanyan pangapalyari ing pangabait ng Hesus Kristo, Mariang Imana at Jose, at ilang pamitangwanan kasal. Bayura akwang mikasal, mayakit king Maria milam nane. Iti milyari king upaya ning banal espiritu. Jose amaging asawa na, metong yang banal ataw. Ene buring misalbag amarine Maria, inya binalak ng kawanyan na niya mong lihim. Kabang isipan na ing makanyan, pepakit ya kaya king paninap ing metong ayanghel ning Ginu. Nga na kaya, Jose, alahi ng David, emu pikakunuan ing balawsnan meng ikasal i Maria. Uling ing kiglina, milyarya, kapamilatana ning upaya ning banal espiritu. Ibait ne ing metong ayanak alalaki at ika ausan meng Jesus. Uling ya ing miligtas king kayang balen karing kayang sala. Milyari ting sabla ban matupad ing sinabi na ning Ginu king kapamilya ning propeta. Kumagliya ing metong adalaga at ibait ne ing metong ayanak alalaki at iti mayawo siyang Emmanuel. Nga naware ing Diyos kayabe tayo. Inutos na kaya ning anghel ning Ginu, peki kasalane i Maria. Ing mayap abalita ning kakatang kaligtasan. kapurian keka o Kristo. Para king kakatamong pamigunam kaniting katlunang aldo ning simbambengi at king kapat ng Domingo ning panahon ning Adbyento, di nan tayo pong pansin ing metong ayamanong adwang beses mesang bitla karing pamamasa ing amanong Emmanuel, ing lagyu ning talapagligtas akikatamong paninayan. Emmanuel, nanune po kasi buring sabihan ing lagyong Emmanuel, agpangkaring pamamasa, ing Diyos, kayabe tayo. God is nung nano'y nga manuanan ni tiking biyeta mo. Bistaman po eyo ako kutang first year high school ko kanita at kasalukuyan kong magaral king UST Education High School, inyang Petere Ininoy Aquino, karin king tarmac ning Manila International Airport, inyang August 21, 1983. At kabud mi burulya, may gumpisanong minta king karelang pibalebale, karin king Time Street, ding dakal atawong makirame. Uling dakala ding taong makirame, ding Dominican Fathers, inoffer de po ing Santo Domingo Church, anong nukarin, mi burulya. Karin ke po ikit ing bangke ng Ninoy Aquino. Uling metong kami karetang migpila kanita, kasi makatuknang kaya kanita king laung laan,
karin king malapit dapitan Sampaloc. At nung atatandaan niyo po, karetang mabiyena kanita, iyang inuli de Concepcion Tarlac, ing kayang bangke, at ibalik de Manila, balang balen at balang syudad alalabasana, lulwala ding tao, sasagana. Mekad atatandaan niya po, itang kayang libing, abak may gumpisa, may yari bengina. At nung karakal ding taong may kipaglibing. Atatandaan kaya pa kanita, itang sinikata slogan, nung nukarin ding tao, ding memalen, papasyag da ingkarelang simpatsya, kinggewa ng Ninoy Aquino. Atatandaan niya pa itang slogan, nga na, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Sa ipinaglaban mong manumbalik ang demokrasya sa ating bansa, Ninoy, hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami, nakikiisa kami sa iyo. Ka magdilidili, kayabe mo kami. Kanita may gumpisa ing tuki-tuking mass action at demonstration laban king diktador at ing peka taluktok na niti yapin ing pamagalsada ding memalen ameganap inyang February 22 hanggang February 25, 1986. Ingausan tamong EDSA Revolution, ing People Power Revolution, ing Bloodless Revolution, amitabi king diktador, karin king Malacanang. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami. Ka magdili-dili, kayabe mo kami. Bala mo makanyanya naman buring sabihan, kaya katamo, ing amanong Emmanuel. Adimdam tamo, iba't king propeta Isayas, at ginamit ng San Mateo, king kayang Ebanghelyo. Ing lagyong yawos na kang Jesus, amayayawos Kristo, ing milan yan, ing talapagligtas. Emmanuel, ing buri ng sabihan, ing Diyos, kayabe tayo. Lalong-lalo na karing penandit, apanandaman tamo na magdili-dili tamo, at giluta na katamo ning Diyos, uli ning mialiwang kasakitan at pagsubok, adadalanan tamo. Pipaga nakakikatamo, kayabe tayo, ing Diyos. Kaisa natin ang Panginoon. King biyata mo king yatu, neng kay ewari pag panandaman tamo, ing magdili-dili tamo. Lupang ngakupinan din, beti nga nakatamo ni ngapong Ginoo. Maya pabalita yan, uling madalas tamong tatakot, lalong-lalo na, potang dadalan tamong pagsubok. Manandaman tamong matinding lungkot, potang dadalan tamo king pamagdili-dili. Magugulo at baliligalig, uli ning mialiwang problemang daranasan tamo. Maya pabalita ing mensaheng ing Diyos, kayabe taya. Makisan metong ya ing apong Ginoo, karing tula at lungkot tamo king biye. Kayabe tayo ing apong Ginoo, karing kaya katamong tagumpe at kabigwan. Kayabe tayo pala ing Diyos, potang maninap tamong masenso at sumulong ing kaya katang biye, at magsumikap tamo bang kanita, munlad ing biye tamo. Kayabe tayo pala ing apong Ginoo, karing penandit ang mabibiguta mo, tatangis, kikiyak, milalako pag-asa. Kaya betaya pala yung apong Ginoo, karing miyaliwa tamong dadalanan at karanasan king biye. Ingkutang, amasanting tamong pigunaman, yapin ini. Makanano tamong panandaman, ing kaya betaya pining Diyos, king biye tamo. Makanano tamong panandaman, king atsyubusal tamo, ing apong Ginoo. Makanano tamong balo, king daratunanan ning Diyos, ing biyeta mo kaya tiyato. Kutnanda kayo. Ikit yun na yung apong Ginoo. Brother Lito, nagpakita na ba sa'yo ang Diyos? At sinabi sa'yo,
lito, maglingkod ka sa simbahan. Dimdam yun po si walay nga pong Ginoo. Abaw niya, atagkilya, dimdam ya. Pota, ining kaya katamong sasabihan at paniwalan, metong yamong ilusyon. Na atintang kayabe, atintang karame, king biye, at iting Diyos. Pota, iti metong yamong konsuelo de bobo, bangka nita, sikan tamulub. Atin pong metong teologo, ing lagyo na Dermot Lane, nga na, kaya pampanganan ko niya mo po itang sinabi na, makanano tayo kanong panandaman, akakit, ing Diyos, king panlalawe, ning mataning kasalpantayanan, nga ng Dermot Lane. At yung nga pong Ginoo, potang manintun tamong mas malalam akabalduga na ning biye. Migit akakit tamo, migit king daramdaman tamo, migit king atatagkil tamo, migit king alala sa tamo, migit king daramdaman tamo, ing kabaldugana ning biye. Migit king pamamangan, migit king pamanintunan, migit king kuswelo at saya, ing panintunan tang kabaldugan king biye. Pota kanong panintunan tayo ing mas malalam ng parasan ning biye, kanita tayo akatagpo at akakit ing apong Ginoo. At yuk king lalam ning biye ing apong Ginoo. At yuk ing apong Ginoo, king kaya katamong pamiyabe-yabe, karing kaya katamong pamikakaluguran, king pamibabarkada, bistaman da kala intriga, bistaman da kala issue, bistaman etami kakaintindi, nung kapilan kan lalalam ing pamiyabe at masusubok ing pamiyabe at titibe busal ding pagsubok ing pamiyabe, karinya mabiyeng ing apong Ginoo. At yung ing Diyos, libutad ding lalam ding kaya katamong relasyon. Potang lalalam ing kaya katang relasyon, abubuklat tamo king meto nga tao nung ninui tamo at mararamdam at tatanggapan da katamo at itamo makanyan mo naman akikilala tayo ing meto nga tao, daramdaman tayo, aintindihan tayo, pakiintindihan tayo, at atatanggap tayo, kaniting malalam a relasyon at tsuya ing apong Ginoo. Karing kaya katamong kapagnasan manatiling mayap, libutad ning dakal at tukso, kaya katamong arapan. King kaya katamong kapagnasan gawang mayap, emo king sarili, emo king pamilya, nune patina karing kaparatang tao. Ginoo. Potang agyu tamong lampasan, ing kaya katamong panga makasarili. Agyu tamong labanan, ing kaya katamong kayungyungan, king kaimutan. At tsuya, ing apong Ginoo. Pota kanong lalagpas tamo, king kaya katang sarili. At akakit tamo, at pakibatan, ing pamangailangan ding taong makapaligid kaya katamo. At tsuya, ing apong Ginoo. At tsuya kaya katamo, ing apong Ginoo, potang mimiral ing masabal, ing malasakit, lalong-lalo na karing alang-ala. At tsuya, ing apong Ginoo, potang ding tao, mikakalugod la, misasan metong la, magobrala para king mayap a parasa ning biye, para king ikakayap ding sabla. At tsuya, ing apong Ginoo, king kalalaman ning kaya katang pangatao, king kalalaman ding kaya katamong karanasan. Misan po, panahon kanita ning simbambengi at makadestino ko Bulakos. Biglayang minawos ing meto nga kakaluguran na pari. Minawos siya, uling atin niyang buring ikwento. Buri na yung idake, ining kayang karanasan at panandaman. Naaintindihan. Mekad, nung ikwento lumino ing kayang panandaman. Inya, pekiramdaman ke.
Misan kanu, kabang simbambengi, balo yun na, potang kalibot na ng simbambengi, mapapayo no deng pari, milalako boses, mapagal, at kailangan magpainawa. Misan kanu sinabi na king sarili na, kaya rin kayang misa, itang tauli ng misa, matudtud ya. Bangka dita, mibawi ya si ikanan, at potang may kapagpainawa ya, asad-sad ne, ing simbambengi. Inyapin, sera na yung kayang kwarto, tinurn off na yung kayang cellphone, at may nga bityang notice king pasbol ng kayang kwarto, do not disturb. Oneng, kabang magpainaway, biglaya ka nung kinatok ing sekretarya. At sinabi na ng sekretarya, Among, atin la pong pepabalong mete, ilibing de po ngeni, malyari pong bendisyonan. Bistaman kanu may busit siya pari, uling obligasyon na, mintaya. At penga di na yung metet, ting kematen, at binendisyonan. Pigbalik yaking kayang pamagpainawa. At kabang painawa isip-isipan kanu yung kayang umilya. At uling nga may patudtud, linukluk ya. May masa, minisip, migunam, at may gumpisan ng sidya, ing kayang umilya. At kabang sasadya ng kayang umilya, kinatok na naman ng sekretarya, nga na, Among, ating pong emergency, papalanyade po, maging alunay yata, ene po kanumamangan, singap-singap niya mo. Bistaman may sorayang pari, mintaya at bigla niya. Kaya rin na kanunita, atin niyang aliwang penandaman. May payapaya, meging mayan ing kayang panandam, at may nandaman niyang malalam atula. Sayang ena aintindihan, tulang ena lubos atarok. At ketang penandita ito, penandamane kanong malapit yang malapit, ingapong Ginoo. Lalong-lalo na inyang linagpasya, linwalya, king kayang sarili, at matulaneng pigkalub ing kayang sarili, king pamagserbisyo, karing kayang kaparang tao. Pota palang lalagpas tamo king kaya katang sarili. Agyong painggulutan ing kaya katamong personal na pamangailangan, ban makibat king pamangailangan dingaliwa, malapit yang malapit ing apong Ginoo. At tsuya ing apong Ginoo. Kaya betaya ing Diyos. O yan ing buri ng sabihan ni nga Manong Emmanuel. Ing kutang, nuka rin niya. Makanano tayang akit. Ing panagkat, lawen me king kalalamana ning kekang pangatao. Panintunan me king kalalaman ding kekang karanasan. Karin me akit magdatun, kikimut, magobra, ing apong Ginoo. Sana kabang atutuklasan tamo, king kalalaman ning pangatao tamo at king kalalaman ding kekatang karanasan, ing presensya na ning Diyos, ing pamakyabe ning apong Ginoo, busal tamo, damdaman tayo ing metong asiwala, asasabing, kayo magdili-dili. Kaya beyo ko, ko magdili-dili. Manano na sanang iti, sapat na, bahan kanita, isundo tamong mamarap, karing miyaliwang hamon, at pagsubok ning biye. Uling, kaya be tayo, ing apong Ginoo. Ipasyag tamong ening kay katamong kasalpantayanan king Diyos, aparating mamantabe kay katamo. Sasalpantaya ko. King Diyos, ikpang mayupayan tutu,
Hinalang kimbat na tuyato, at kang Yeso Kristo nga nakabugtong nga ginuta mo. Pinagaliking upay ng Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, hinasalanang upayang Poncio Pilato, ipaking krus, mete at mikutkut. Tinipay ka rin mete, king katungaldo, sinubliyang mebye. Pepay ta siya banwa, makaluklukwa na ang Diyos, ikpang maipayan tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman, keti, bang kung ka rin magiyang kong ninamate. Sasalpan tayo kung Espiritu Santo, in Santa Iglesia Katolika, in pamisamaking Santo, in pangapataw na rin kasalanan, in pangasidlang niya din mete, at kimbiye alanangga. Amen. Kapatad, ing magligtas tang Diyos, pakiramdaman na ing aklis ning kayang balayan. Ipagkatiwala ta kayo ing sablatang kapagnasan at ing sablang taong pakamalan tamo at pakamalana nga tamong sumabi, Ginoo umeka at dalawan me ing kayang balayan. Ulitan tayo po. Ginoo umeka at dalawan me kaya kang balayan. Para king mas malalam akasalpantayanan king anak ng Diyos, ami katawan tao, ba magdalanong sala, sablang magdulag kaya, manalangin ta king Ginoo. Ginoo umeka at dalawan me ing kayang balayan. Para king kapayapan at makapakisando king mabilog ayato, at karing salilitang pangalating yato, manalangin ta king Ginoo. Ginoo umeka at dalawan me ing kayang balayan. Para king migit akagalangan at panalala, karin tao mangailangan, at para king mas maragula masabal karin daralang kasakitan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo umeka at dalawan me ing kayang balayan. Para king sala at kagyasnan, karing pamuntok ning bansa, banding sabla, ni ka makatuliran lang dake, karing kalang, alilangan ng Diyos, manalangin ta king Ginoo. Ginoo umeka at dalawan me ing kayang balayan. Para karing pingaring manayang ibait siya ing karelang anak, bang kanlungan tang mitmong pali ing bayong biye, at ipayabot kaniti ing lugod ng Diyos, manalangin ta king Ginoo. Ginoo umeka at dalawan me ing kayang balayan. At para karing kiyakatang sarili, karing komunidad tamong Kristiyana, bang maging mamutalog king metong at metong, manalangin ta king Ginoo. Ginoo umeka at dalawan me ing kayang balayan. King katahimikan mi papanalangin tamong eni para karing kakatamong sariling kapagnasan. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaidwanan ding sablang sasaw at magmasabal king kakatamong parokya. Tanggapan na sa aning Diyos ing kapasalamatan ding kakatamong lectors at commentators king parokya. Ang timurin ing kapasalamatan di Dario at Winnie Manalastas, Rudy at Baby Manalastas, Marie Chris Mandap, Wilma Kalilong Alforja, Wilmer at Chona Kalilong, Lawrence at Windel Maghinang, Wilfredo at Monica Kalilong, Jeffrey at Myrin Doloiras, Angeles Argao, Diosdado at Josefina Guevara, Lawrence at Cherry Puno, Lucina Lopez, Edwin at Josie, Zon Ramos, Ruperto at Angela Flores, Tony at Rose Manalastas, ding miyasawang Jenny Pangilinan, kambe daring miyembro ding karelang pamilya. Ipanalangin tala naman ding hanggang kapadadtamong magmasusi king Aldodang Kebaitan, lalong-lalo na ing kapadadtamong i Gloria Co Ocampo, Edna Lopez, Elizabeth Bondok, at Yamong Mon Torres. Panuwana na sa aning Ginoo ing pamiyabe ding miyasawang magmasusi king anibersaryo ning karelang kasal, ding miyasawang Lester at Mary Ann Santos. Ipanalangin tamo naman ing makapasubalidang kaidwanan di Princess Joy Arcilia, Antonio Cabrera, Ernesto at Nene Ong, Regalada Lopez, Caitlin Alcaraz at Arlene Mercado. Ipanalangin tamo naman ing lubus, akapaldanan para karing hanggang kapatadtang masakit, lalong-lalo na di Garen Madrigal, Leo Asuncion, Perry Deirit, Belen Feliciano, Ernesto Alipio, Jubal Simbul, Rolando Castro, Ellen Cabrera, Aurora Bautista. Antimurin, ipanalangin tamo ing kapagnasan ding pamilyang Bautista. Yulinosa na king kayarihan ng maligaya, ding hanggang kapatad tamong mayamong nabiye, lalong-lalo na ding kaladwari Romy Garcia,
Mendoza, Priscilla Presi Santiago, Ervin Santiago, Leopoldo at Remedios Macabali, Jesus at Adoracion Canlas, Herminio Lopez, Ricardo at Juliana Gonzalez, Bernie Espinoza, Vicente at Apolonia Canlas, Ramon at Ricky Poblete, Dr. Robert Flores, Irineo at Epipania Santiago, Conrado Manalang, Nino J. Perez, Mary Jane Lingad, Victoria Emerenciana Rufino Rivera, Jose at Virginia Ko, Fernando at Perla Ko, Maria Lourdes Corazon Antonio Ko, Domingo at Lolita Banal, Gabriel Ocampo, Alexander, Ani, Alberto at Macaria Kalilung, Josephine Canlas, Ruben Lingat, Eduardo Angeles, Virginia Ko, Francisco Espinoza, at Dingmaldang Kaladuo, ipanalangin talangan king Ginoo. Ginoo meka dalawan may kekang balayan. O magligtas ming Diyos, ibiyeme ke kami ing kekang anak, keyo ing hanggang paninayan mi maganap, ngenit manggaman king alang anggo. Amen. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakot, kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan ni San Ginoo tindawang karinggamat mo, king kapret kaligay ng kiyang lagyo, king kakatang kasaplala, at mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manad na sanang inupaya ng Espiritu,
apepagbanal kang Maria, ingindu ning kekang anak, papagbalanano, reting ayin abibili mi babo niting altar, ipagkalug mo iti king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Inginuman at iliya ke kayo, At keka ang timorin, yat nayo ring pusuyo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayo, inginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya, kapamilata ng Heso Kristo ang ginumi. Inyang migpakumbabayang may kisakot ke kami anting tao, ti parana itang binalak mo kanita pang minuna, at biklat ne para ke kaming dalan painturo king kaligtasan. Ngeni panenayan miya, itangaldo po tangi Kristo ang ginumi, bibalik yang pasibayo kambe ning kayang ligaya. Kanita, maging ke kami sana itang kaligtasan na pengako na, ang ngeni panenayan mi, king mipnung kasalpantayanan. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Lain makiabe kami kingalantok ng dampa mamaya kapuryan keka at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin kinaslag ng espiritu mo. Ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keko. Piraso ne, at binyene karingkayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kekay. Makanyan mo naman kay bating apunan, king wane ing kalis, pasibayang kaya pasalamat keko. At binyening kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minumkokan iti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para keka iwat para karing sablang tao. Banketa mi patawaran na ring kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanak. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Iniangeni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon mi akeka, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king babilog ayato. Bahan mi ganapyo king lugod, kambe ng Francisco, ake kaming papa, i Florentino, ing kaya kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling miye. Lalong-lalo na, dening gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. At ding sablang mengayamo na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan, mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. King kalalaman din kay katang pangataw, king kalalaman din kay katang karanasan, at tsuya ingig pa. Kaya abe-abe tamong yanig manalangin. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu,
Parati kayong mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kay kaming talapangapos. O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, ding kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanan na, ning kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung bilugan, agpangking kapurian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati, kaya kayo. At keka ang timorin, Ipakit tangin may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan kaya kayong manpo. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yato, mapalad la ring mayawos magisulu king apuna ning kordero. Ginoo, yak matampang tanggap keka, dapat ikasmi nga mano at kumayak na ako. Spiritual communion. Kabuli ko sanin tanggapan dako o Ginoo, king sakramento lang po ang physical na paradan. Dapat uning iti, posible king kasalakuyin na panahon na sitwasyon. Paniwalan ko king kapamilataning maglapan ng lugod ng ikpa at ng upaya ng kiyang ang Espiritu, pagkalugmengening kaorasan na ginamiasusing kiyang ang sarili kanako. Manatili ka king puso ko, as lagaming kaisipan ko, gawin mo kong kawangis mo, malugod, malingap at makimasabal ka rin kapara kong tao. Bang haluguran ang pong asiwanda ka rin kapara kong tao, lalong-lalo na ka rin kapatid kong pakakadulo. Amen. Amen. Katawa ng Kristo. Amen. Kay ba na po yung communion at intamo po yung second collection turing simbang Bengi Masses, king parokya at Karin Chapel.
Ilasla po ding perang lungob king bakal, karin alang bakal, program at vocation committee pan. Salamat po.
Manalangin tamo. Owig paming malugod, kaniting sakramento, tatanggapan miya ing pangako ning kaligtasan. Kabang lalapit ing Paskong pangabait, pasulungan mo kaya sana king kasalpantayanan at lugod, ban apag masusyan mi ing panyatang ng Kristong kaya kaming talapagligtas, aginumi, ngenit, manggaman king alang angga. Amen. Luklukaw po sa guli. Pasibayo po, dakal pong dakal salamat. Kaya nga sa Saupyo, king kaya katamong second collection, para king programang bakal, karing alam bakal, antimurin, para king kaya katamong vocation committee fund. O dakal pong dakal salamat. O kadwa po, dada pong bisang sumaup mo naman, king kaya katamong Paris Christmas gift giving. So mananggapan kami pong donasyon, dakal pong dakal salamat. At katataulian po, alata mo pong 7:15 a misa, ampong alas 9 misa, ngayoning abak, at itang 6:15 ning bengi. Ing kakatamo pong tutuking misa kanyan, itang alas 8 na po ning bengi, para king simbang bengi. Dakal pong dakal salamat. Talakad ko po ngeni, para king tauling bendisyon. Ing ginuman at iliya, ke kayo. At keka antimurin, At mantabi kay kayo at karing kay kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ing igpa, ating anak, ating banal espiritu. Amen. Adawon tani, ing banal a misa, paligayan tayong Diyos, kapamilya tanding pamibiyebiyeta mo. Salamat kin Diyos.